Te kaumā whitu tōna pakeke kua kōrapa katoa tōna ao. He pērā te āhua mo te hapori I tūkinotia e ngā hau pūkiri a tāwhiri mātea inanahi, arā ki te rohe whānui o Taranaki. Ko te mahi I te rangi nei e ai ki te pūrongoa rāpaira tāwhai, ko te whakapai I te kāinga me te hiki ake anō I te wairua. Koinei te rūmahau o Sinead Hughes. I've cleaned out all of my clothes. We've been looking at other houses to move to for now. He wai maria ia ko tōna rūma noiho I Turakina. I te moe ia ki roto I tōna rūma, ko tōna hana he krāhe. I te wā I tau te huripari ki konei, ka taka katoa mai te krāhe ki runga ki āia. Well, last night I had a bit of a freak out when it was getting dark, that I was going to be sleeping alone. Engari ko tōna hoa tino tata kei te noho ki tōna taha I āia nei. You know, we've got to move on, can't keep crying about it. Just got to keep building up. I mean, you know, everything happens for a reason. Can only get better from here. Ina te mā nuka ka puta anō e tahi huripari. Engari kua huri kēnā whakaroa Met Service I te rani nei. Not tonight or tomorrow. So we downgraded the risk of tornadoes to virtually zero in New Plymouth early this morning. Kei te wari kea Sinead ki whakaroke. I don't think it'll be the hurricanes, it'll be more the darkness for a while and going out in the rain at night time, but besides that, I should be alright. He mā harahara ka mau tonu kia hunuku rānoa ia me tōna māma ki wā hike atu. Rapaera tāwhai te karere.